ama sakin hen le lap ko ki chana to so la hom ni ho zo se na bon ni ko pa tu ni jong ban ni so chum chum la chum ho ana be khom ki no ite Israel Prime Minister Yair Lapid nin achi sa Sunday ni khoa Germany gam agavila akalson na Iran in nuclear garment cha anei do lo na dinga 2015 nuclear deal tha cho hinglo na dinga diplomatic ties western gamoto nei do te ding an tup na chunga 2015 nuclear agreement akitha su hing khale hichi bol khel lin pen hiding a hi an ti na hi amane sebena vanoi gam hon Iran in nuclear garment cha anei do lo na dinga lampi dang zong angai tu dingovin an sei kin na hi hichi thu hi Germany Chancellor Olaf Scholz to joint briefing abol na lhona an sei a hi Israel in aha kho sa pin chu Iran hin nuclear ahin naya hele West Asia gamsung pumpia dinga boina ahilo le manthana ahin lut thei a hi atiu hi hinla German Chancellor pun Iran hinga European Union proposal ki board chu tu chanin positive response api poi an ti na pana hichi proposal thwa hi Germany zong pan la khat na hi na pana France le United Kingdom in zong pan anala ahin amhon hichi proposal kalwala hi Iran nuclear deal thwa kinung hole chila theina ding lampi dang om poi atiu hi aji chu Iranian proposal ki bol ho don putna hoita pi sanga demand khota European Union hinga ahin le bol hin Iran hi nuclear deal thwa chi zam na dinga hin ta san na ta am lodan apochin in hi alangkana Israel Defense Minister Benny Gantz in aphondo na Iran hindu le tu hin nuclear garment cha thumta simdo theina enriched uranium apodo zo uve na tin hi Israel Defense Minister pun hichi phondo na hi New York Kopia Conference apan na an say hi Sole aman Iran to sot galgu pol ho adia Hezbollah hon aman cho Syria gamsunga pansa namun ho chanchin api in hichimun ho hi Israel adinga bitna hilo threat ko ta khan hin hizia chu western gamon Iran chunga hata facilities ho akha loichel na ding ova prisal apio anga ye anatin hi Israel in avela tu chunga jong hi western power hon Iran hi nuclear deal sign abol pilo hil na ding ova hata angi kino hi aji chu hi chi deal tha hi ahin nei pi khaule Iran in aitia abol ngai Israel gamvela pansa galgu bolho to sakna anei dingu chukiu hilova sign abol pi wangova Iran nuclear garment cha anei do ding atintan zo di loading a hi atiu hi hinla Iran hin Israel tengon hi anil kal jingo hi na pana amhon chipiu nuclear hi bitta hin gamsung kol phemai wa ading ngai chama ma hi atikin on hi chole tiran hin 2000 United Nations Nuclear Watchdog IAEA ho corporate hiding ananuk now on a phong do kin on hi United Nations team hon Iran nuclear sites ho uranium ke sim do na OMT vet la na zong anei diu aphal pi ta win hi phan masa chu Iran hin IAEA team hon hichilai mun ho hi anavet la diu anaphal pi lo an hi Ukraine chunga Russia galbol na ni kho zani le ni ong hlinta jing wangin kidonan phatna amano di nai pu na hi Russia tin Ukraine chunga hlasagi walzen bom hin hi jingo nung Ukraine in achi sa ni kho pabe ma pat counter offensive in chila pinau chunga tu ni chen hin lol hin na anei jingo to hlonin galmai hi hata ong ki khel thizin awmin hi nisim somna thum ni kho chan chun Ukraine sipaiten kilometer sangup wal gam hop sung anung la zo ta ovin asayon hi Ukraine sipaiten achi sa haptani sung jenga jong chun thanglam gam kai si kilometer janga wal zong ala zo ta wa asaina banova hi cho la chun khalson gam kya settlement nga jong apangin hi Ukraine sipaiten counter offensive bolo hi hata achi la pinau chunga Ukraine President Volodymyr Zelensky in Western gamon galman cha agithupin ho hata asu ha le agan sa dingowin team le zong ananei kinene hi he thei kha chu Washington le
Western gamhon billion tampi lu na Ukraine hi akithupi jing saw a hi na chunga United States in atumbe akithupi na zong api jing saw chu hi hi chi ji achu tu tha a hi Ukraine tin hata Russian sipaite hi amano zo hi achi samon de ni khwa zong United States Secretary of State Antony Blinken in anasaina Ukraine sipaite hata in machal na anayove ahin Russia hin asipaite mangcha in Ukraine milham hole civilian infrastructure ho chunga hata in hahim na anayove tin anangoi na hi hinla alangkhana Russia tin apansa naw haisan lovin atumo goal ti chu special military operation chu abulhit te dingwin asai kinu na hi tu din mona ding in Ukraine to chamna ding thu ki hona ding ampoitin Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in anasay na hi tu so mi hon Dmitry Peskov puhinga Russian in hichigal chung sanga hi mipi mobilization dinga ko na dingham tia do na ananay nawa hichitu don but na ding chu Defense Ministry pa don but ding ahidan in anapido in hi tu ni chanin wang Putinin Russian reserve ho Ukraine do na dinga mobilize polanding ko na wang apol po ni hi Russia in tuletiwa hi sipai reserve million nival anay na banuwa amo hi achisa kumnga masangapat military a anapangsa galsat lampanga zil na naisa hi wahi hat masalaya chamlat gamkhan na dinga alo thailo le ketiat na dana ana umzo azo te dinga wanoya minthan na chi na le gol makhal na dana ana wangin tu tha hin le sit khan to le chi na thip na ma charging to hlonin wanoya space lama lunglut na neya private company het thei ta amdo ta nahi hi chi hola achun tu nai lam cha a Elon Musk space lama alol hin na sangta ananai na bana Amazon CEO Jeff Bezos rocket company Blue Origin kiti jong chu khat anahi hinla wangsit ta ati ding hintin Blue Origin adinga vantem zula rocket mihim pu theding alhado ding routine commercial flight nadinga khel to hi khela hi to alhona ama sapina dinga alien do na achi samon deini khochun analo sabdile nahi hi chi thil so hi company routine commercial flight ya khel do wapen ama sapin thil su chu hi hinla wang panum ta khat chu hichi rocket kilhado achun koima ana to po na hi ekiti hichi rocket chu West Texas muna ana kapdo hin hinla rocket booster chun buina anneisi akin gonchu lo sap man hi Blue Origin mission NS-23 tia ki he chu rocket athabe chu kumwal set jawa mihimpan nelawa kilhado ama sapin chu an hi kumsang ni le som ni le ni kumsunga dinga alivei chen zong ahita ekiti tuni chana hi chi rocket system chun mihim som thum lakhat wal anopo a space tourism business khat ti chu suborbiter space mun hola vela mi analian do pizing sa anhi billionaire Bezos in hi company Blue Origin tia ki he chu achi sa kum sang ni kuma anapat do anahin passenger ho vantem zola puido masipin zong anahi ahi Monday niya po za rocket chu achi sa phan hwa zong velgit wal analiang do sa anahitan hichi to sit na chu Jos Bezos company adinga hamsinata khat na hina chunga tourism sector adinga zong mannata khat na hi ekiti Armenia le Azerbaijan gamtenin achisa kum tampi adia kum sangni somni khat kuma Nagaro le Karabakh gamkaya anikidaw uva alangto gela thina manna tampi anato zo nong uva Russia panla anawanga him kham na bol zo u tu tha Tuesday ni inzong athaben ki kap tu na chu ananei kinovini hi hichi thilsu tha chun Armenian Ministry of Defense akon thulhut Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan in phondo na aneina Azerbaijan sipaiten Armenia to agamgi Armenia khutam pichu ana buluwa Armenian sipai somli le ko chunglam akabli ovin anaseyon hi
Armenian te hin Azerbaijan sipai te nagam sungo ahin lozing ovin hichu avian do zo na ding ova van noizin apan pi na dingun anangi ovin ahi tu chana hi Armenia loipa Russia hin asipai te utampi Armenia hu na a peacekeeping force a koyo hin alangkhana Azerbaijan hi Turkey in apan pi jingkhat chu ahi chule Turkey in thilso zo si hi Armenia te panahi atiu hi chule ichi gal achi saphana chu Turkey te drones homang cha a Azerbaijan ten Armenia te hi nasata ana su chimino hi zong agiti ichi thua hin United States Secretary of State Antony Blinken in phamu asa dan ana phongdo in chule Azerbaijan ten Armenia mi pi te chule chenala mun pi ho abulu naw chunga phamo asa na zong ana sei na hi tusu panapa na sina chen ngai ho zo se achung si wa gi pa naw khet ko be tusu thai mu kit ka vin na bonon mang phale chibe